atem didie wo aboa te say wo say kwasiam pani we nya politics and ayefo a kwasia te say wutimi tena odi president atem you can insult president na wo aboa wo se producer di watem ye wo ya afa ni ebedi watem mo ene me ya wo bi pa Gyimi wo krampo wo chese dia wo dia yakusi Reverend kusi agani kwasi a wo dia gu papa wo kujeto daba no aka no kwareda entronko na Ghana nti no be twa ntrato nkrofo so de ya ne se no kware ni de dia wo a wo ma me pachew no asa antena ho di wo se nkrofo papa no na wo dia wo se producer di attempt program a yese wo kono na obi me na me di presenters no so me di mu yawo obi ma di hu ya I'm disappointed in you if you you na wo ya ampadu interview no ba bia no odi okujeto atem but eno a wo tena ho say okujeto ebeba program wo so wo ma enti no you are apologize for what? And you colleague no na wo undermine no obi you undermine your own colleague e dey ansam no kan ya bone okujeto nim ni ntru a wadi e na friend saying so for na be expose no e na so far documents or the buy no akofa any date of birth e ya he se papa ne so do be court enti do court sa fictitious yi na wo kofa ye no any fake uko fake obi doctor obi passport name no akofa o si date of birth ni different ono so say obe challenge you good wo so di akochira ye be kwa kohwe afa di enti na wo delete post no wo friends and Facebook na be gina ho say obi na delete post okuye to ye nya Gyimifuo Facebook ni nyina wo hobi obi hack your account sebi enko be change you say enka wo nya instant access to your account e be take it time say Facebook rabbe ratify no mo di amawa you can't get instant access to it. Ultimate enya instant access to your account. Send me page. Omo hacking. Omo hacker. It take time. It be a 1 week and send on Facebook. Let me ratify because any panic also. So could you also be a hacker with Facebook account? Could be you web free administrators name. And can you not get access to administration? So be bash one kasa and after month for bash one wako delete post no. Ebejina we wo de opa mo hwe o china could you to ba be can say ya hacking Facebook a hacking ne Twitter. Wo de opa mo hwe. Woye true for sakwa woye wicked nanim sa na odisi wo no woye nipa bonifo sa nipa bonifo we one set we wo Arab hobi an kom do akogina virus kwa grabo tu if so woye nipa bonifo woye mambofo woye very wicked guy very very wicked a wo mpa o man ye na Ghana no e na chese ya we hwe papa yi sabe enne omo kire mu nyina with all the accounts asem ni nyina ni cathedral ya yesi ma demonize cathedral yi so asem ni nyina ni sofo no eti board so e na cathedral no a omusi no na sika bi e so om de ma contractors no na sofo ne ti cathedral board ne so bi enu nti na sika ne free controller account general MI e na omu ye say e na omu yen sika de atua contractors ne ka eti sofo ne so ye member of the board it wono na decide say ne metua sika na mam na omu tua sika na say de be ya contractors ne say de omu beto aso ye adwuma enu ani enya se sofo yi ko wie sika bia na wokujeto di na betena ho say wakobokro no with all the documents oma provided bank transactions bibia nkyere say omukotam sika bi na omde ma cathedral no ekoma sofo no oh eye sika na ya approve dida from parliament ye de ye ho adwuma ni nyina everything wo parliament you know this oh waba go obi anim ase na wo de waba be gina ho say producer akoka say MP na ya na me ya presenters no bi koka say okujeto wa nya dwuma bia na obeye MP na eno a obi na o say nkanisa no personal you these presenters you are part of the problem you give this kwasiam anyway abosa no I mean here so gina manim kwasiasem kwa mo we no senkrofo ma papa no mo Ghana no unim the Reverend Kusibuati okujeto di na fam animguase a wagu no okujeto egu ayi buachi aja akọ ni mu ase ese enka oba be bribe wom otimi pa achew asem ne call parliament ekọ ya ekọ hwehwe mu anokware nim obepa achew ogu ayekobotwe enim ase se Norway Ghana kwoto dan na ayekobotwe mu obepa achew mu nyina mu ye presenters of Ghana na aden omu de omu ya moja ni omu ana okuje to na mu kwasiampani we de adwuma na waye won life mu da e de adwuma na waye apart from politics or senkrofo ne eto ne ehwe za Ghana bibia na yense nipa ne eto ne ehwe adenti sa ne de cheche oman
abrochire ha saa no mo chichire na nka abrochire nka develop see etwa ntoto nkrofo so because of politics egu nkrofo anim ase na ba na mo presenters mo te wona mo shede no kwasia saa no ye ka mo so mo mienka kwasia we o deserve atem didie no no o se nkrofo papa no mo fo say ya adepa nkrofo papa no ma sabe aboa we ya mo bra bia obi a wabɔ bra na kwasia mpani we bi na betena politics no o say no no o say ni din na mo te wona mo hwe ye ka mo se yenka no asan ba be gina ho say Nana ba me I will not avoid this sort ade okuje to ye no kusibo enye me nua no but ya utimi say obi din sa this is not the first time okuje to ye sa niam no why ni too much nana sa de na oye nenye mom yankeka bi kire no o se ma me insult no de oye is more than insult so me cry de me di na tem keke me nya na hwepo it's more than insult de okuje to di ye nkrofo papa no mo Ghana no who can say adepa you could just tell the young for papa. And now the papa. Ati. Yeah, it's good. And now the papa. What's it? Oko for say the papa. And go for papa no or do more yes or no. Nanaba. Ofo say the papa. And try would do two crofos on ofo say the papa. Unim say papa, short time woman adi. As some more kind in answer boy. Asamo kan fa papa hu nyina oboa na ogu nanim ase adai ni ya wo se mi ndi natem wa Gyimi kura ma me nkeka bi kire no kwasi ampani we nya Ghana ahemfa bio ade a wode nkrofo papa no mu fam okuja to upa ma kohwe record ensama waka ngu nkrofo so ani nyina anya no kware owie so ho ma me pachew no wagu anim ase kwa na nkrofo age atum na nkrofo afa ho tan ene ade se eyi napo saa na samijamfi oyiye ye nka napo bu ani amre na onfa na nkokota enka no se hweso nko ogu nanim ase saa na ye politics saa na eyi baumia wife se ne lawyer ani amre enko ono nso nko ogu nanim ase enko ogu nanim ase kwa Arai, okuja to yesa ni ama di senkro for papa no mo Ghana ye ka mo mienka. Okuja to on deserve respect bi ami munu ba ko say kra. Mi munu kra mi munu ba ko say. Na ono ote wo kwa siasa no president ko obu no. Obu president. Mi munu ba ko say we one of the MP mi ni respect ba ko say kra man. Mi ni even respect kiti say kra mi ni bi man. Mi butolet paper kra say okuja to ablaka. O say senkro for papa no Grofo papa abobra